Haga kerting jong ifadar Martin Sela i Paris Pris i asisten ifadar Ebor Midekan bat ifadar Sambah Kendai i brother i sister babu katikis i dekot jong ke PPC bat kipai rungwit jong ka Holy Trinity Paris Sutengah rengkat ka sing kenthei kipai rungwit jong ka Balang Katolik la Mersiang. Isneo komen ban khot sneo bahai ye phi ki pat jong oblei sa ka platinum jubilee jong ka sing long kami Balang la Mersiang ka ban solong ka khatsan tarik nai ka ar hajara pundri ha ka kerting jong ka sing kente Balang Katolik la Mersiang asneo komen ban tik she phi ki pat jong oblei ba ka program ban pungkut ya ka platinum jubilee kan sedang daduk ka khatsau tarik Februari hajar pundri Kanung dalam kebetulan dua pandon ya Imus Reverend Bishop Ferdinand i Bishop Jongkejowai Diocese but Imus Reverend Bishop Gilbert i Bishop Jongkedong Stone Diocese kandon kemas bekhuj na kebenta ke sekermen jenteng skem bat ban plipat baru ya ke souvenir jong kesing na kebenta kemas bekhuj bat ke procession ha ke khat santerik kin sedon ki kot jingerwai ki bala pengkre daka secret heart choir la Mersiang ha kate ka sngi utrai kan sedon ka mas bukoy ha ka ba i Archbishop Victor Jongashilong as diocese in Selong inong kniarang ba ha ka jingi don lang i Bishop Ferdinand ka Jowai diocese rengkar bat kilomdo soblei hadin ka mas bukoy en sedon ru ka Eucharist procession jong ka Sutengah Paris bar ka jingmene sakrament kan sedon ru ka jing penhiar kalama kum kedak ka juperkut ya ka jubilee